Assalamu alaikum, hürmetli seyirciler. Bu UATV studiyada Ukrayna haberleri. İşgal edilgen Kırım'nın yalısında mayısının 4'ünde Rusya sınırcıları tarafından esassız tutup alıngan Ukrayna balıkçılık gemisinin 4 gemicisi aşamaktan vazgeçti. Bunun hakkında bu hafta advokat Edem Simidlayev bildirdi. Onun sözlerine göre kanunsuz tutup esir etilgenlerge advokatlar kırıp olamadı. İşgal hükümeti gemi kapitanına karşı brakonyerство boyunca cinayi iş açtı. Ekipajga şimdilik daha kabatlav dava açılmadı. Мы уже на протяжении 20 дней не можем к ним попасть. Biz 20 kun devamında onlarga kirip olamayıq. Bizni yebermeyler. Tek bir kere ömür arkadaşlarını ve bir anaga kirmek ruhsat berildi. Ananın sözlerine göre onlar aşaşmakını reddete ve vaziyetleri pek kederlidir. Şikayet biz berdik ama kanun boyunca ceva için bir ay müddeti var ve onlar onu son günge kadar uzata. Avrupa Parlament Ассамблеясы Русиядан Украин сессима бүслеріні азат етмек талап етему насиплейханы пасы құқ комитеті қабыл еткеніні Украин делегациясының векілі Леонид Емец білдіргені. Оның сөзлеріне көре sonra меселе пасы я сессиясында бақылажақ. Сессия бір күн evvel Страсбургда açıldı. Хабарчылыққа қаршы юқары махкеме яратуы аққында канунны президент Петро Порошенко Шевченко адыны ташыған Киев Милли университеті Халқара мунасибетлер институтының студентлері месынлығы вақтында имзалады. Хабарчылыққа қаршы юқары махкеме қарараны юқары рада июнның 7-сінде қабыл етті. Канунда бұл органын тешкіл ету принциплері ве ишлейші махкемеджілер үшін хусуси талаплар ве кефалетлер тезбіт етілген. Бұның әле қабарчылыққа қаршы юқары махкемеге махкемеджілер вазифесіне намзетлер үшін кешірілген конкурсының хусусиетлері язылған. Июнның 21-інде парламент техники адландырылған қабарчылыққа қаршы юқары махкеме канунға қол тұтты. Ми переводимо. Aslında sonki nizamnamelerden gayrı. Kanun yalnız iki kısmından ibaret. Birinci madde, kabarcılığa karşı yukarı mahkemeni maydanға getirmek. İkinci madde, bulungan yer territorial юрисдикция ve status kabarcılığa karşı yukarı mahkeme kanunu ile teyin etili. Avrupa Birliği'nin şurası Ukrayna'ga milyard euro makromaliyyevi yardım ayırım bermek karar aldı. Bunun hakkında Avrupa Birliği'nin matbuat hizmeti öz Facebook sayfasında bildirdi. Para Ukrayna'nın maliyyevi ihtiyaçlarını ödemek ve iktisadi islahatlar için verilecek. Avrupa Komisyası bugün alıngan kararında son yardım beru hakkında memorandumunu hazırlayacak, onu Ukrayna parlamenti tasdiklamak gerek. Yakın vakitlarda baş nazir Volodymyr Groysman teşebbüsü ile islahatlarga kıymet kesken yüksek gruppanın yaratılığı başlanacak. Bunun hakkında Ukrayna islahatlar meselesi boyunca Daniya'da geçken ikinci halkara konferensiyasında bildirdi. Baş nazirinin sözlerine göre memlekette denişmeler birçok sahalarda olup geçi. Yüksek gruppa bir şeyge bakmadan islahatlar geçişatına kıymet kesecek ve inkişaf etuğunun stratejiyasını kuracak. Avrupa Birliği Ukraynaga yanı islahatlarda kol tutmak devam edecek. Bunu Kopenhagen'de geçken konferensiyasında dış işler boyunca Avrupa Birliği'nin temsilcisi Federica Mogherini bildirdi. Berge yük vesikalarının bloklavı, teşkiruvler ve NDS kayıtmaması esasen böyle şikayetler ile küçük ve orta şirketleri Business Ombudsman ofisine müracaat etti. Bunu Algidra Şemeta bildiriyor ve bu meseleler küçük ve orta biznesinin inkişafına bağışlanған forumda müzakere etilgenidir. İş adamlarının 10% kanun koruyucu organlarının hareketlerinin memnun değil. İş adamlarının fikrince organlar onların işine gayet büyük dikkat gösteriyor. Brüksel'de geçken summit vaktinde Avrupa Birliği'nin liderleri Kreml'na 2014 senesi MN17 kazası boyunca mesuliyetini kabul etmege çağırdı. Bunun ile Rusya'ya karşı iktisadi sanksiyalarını da yarım yılga uzatmak anlaştılar. Bu karar yakında Avrupa Birliği Şurası'nda tasdiklanmak gerek. Resmi olarak Avgust'un 1'inde çalışı başlayacak. Bugün summit'nin ikinci günü geçkenedi ve Belçika'dan canlı yayını
Оз экранларынызда көре біледіңіз. Саммитке енді Литвания президенті Даля Грибаускайте ве Бельчика баш назиры Шарль Мишель келіп чықтылар. Саммит іштіракчілері қапанық отырышта телекесізлік мәселелеріні ве Британияның Авропа бірлігінден чықуыны музыкере етежек. Ишғал етілген ярымадада милли байрақ күніне бағышланған тедбірлер кечірілуінде іштірак еткен фаалжелер тұтылып пара жүремелеріне оғратылды. Бөле ешлеріні Қырым әрекеті Қырым татарларының фааліні бастырмаға интылув деп адлады. Қырым татарлары ақаяға ел тұтайды. Анда қаяның төпесінде милли байрақны тіклемек ниетінде еділер. Бұл вақытында Русия құветшілері чешіт маначықлар уйдырып, оларны тоқтатты ве бірса девамында тұтты. Нәтижеде де ярақ олғанда ақаяға yol алған Қырым татарлар анда табгеже барып чықты. Тоқтатылған араба милли межлис рейсі Муавина Нариман Джелялнын еді. Фальжилер бұл тесадуфи олмағанын айта. Бұл мақсус yapılған әрекет, нечін дегенде, біздің арабаларымызды тоқтатмаға ве та алған күнешлі вақытте бұл демек аққаяға көтерме етмей деп бойешті давранған әрекетлер. Аман нас олса да, кеш олса да біз көтерілдік. Украин кинематографлары Кремльнің сияси мобюсы Олег Сенцовға қол тұтмақ үшін видео яздылар. Давушнен Олег Сенцовның икейлеріні оқимыз. Акцияға режиссерның зянадашлары ве достлары қошылды. Девлет кинобашы Филипп Ильенко, режиссер Олай Санин ве актер Вячеслав Давженко видео чекімлерінде иштирак етіп Сенцовның жиынтығындан автобиография кейені оқыды. Қанунсыз суреті макюм етілген Украин 45 күн ачылық тұта. Бүгінгі күнге оның сағлығы қында доғыры малюмат yok. Әрекет вастасы 1 евроға Парижде жемат нақлиеті ве машина еріне альтернатив оларақ электросамокатлар кераланмасы қызметі әрекетке кетірілді. Бұны қында бұқберінің левхасында. 9 евро парасыны бері бір саады вамында электросамокат үстінде Париж бойынша кезіне білесіңіз. Яны кералама қызметі кечкен күнлері Френк байтақтында әрекетке кетірілді. 100-ден зияды электросамокат сатын алынды ве шерінің әр тарафында ерлештірілді. Kullanıcılar maxsus kullanım vasıtasının boş samokatını tapa біле. En yakın soyu qayda olğanın xaritada gösterilecek. Onu tapqan son blok sızılmaq için QR kodunu skan etmek yeterli. Kezinti bitkeninin gerekli olğan yerge barıp çıqqan son programma vasıtasının onu blok ete bilesiniz. Naqliyeni kiraga bergen şirketlerinin yasayaqatına Koreya en çoqtalar көрген ayni bu samokatlardır. Самокат üstünde 25 dakika devamında kezindim. Fiyatı $3,5 oldu. Menimce bu yaramay degil. Umumen bir karar. O pek dez degil, amma samokatnen ketmek pek şengdir. Elektrosamokatны kiraga almaq için 1 евро ödemeli. Sonra ödev her dakikada 15 евро cent teşkil ete. Böyle naqliyenin saatta 25 kilometr tezlik hareket etmek mümkün. Batareyanın tolusu 30 kilometr yürüyüş için yetecek. Үрметлі сәрджелер бұл дақиқаға бұл сонки хабермасы да чо хаберлерні сізлер UATV.ua сайтымызда көре білесіңіз. UATV или олуны сағлықнен қалыңыз. Көрішкенде.